كل التضامن مع الملاكمة الإيطالية. اي واحد حيدو زنس بيدو ضرب ضرب مع فرفش 10 فضيحة أخلاقية جديدة، الجزائر مشاركة بملاكم مع الملاكمات، أيمن خليف مسمينه إيمان خليف، لدرجة أنه اليوم المنافسة ديالها الإيطالية انسحبات من المقابلة من الجولة وبدات كتبكي، قالت لهم ما يمكنش لي أنا كملاكمة نلعب مع ملاكم. مشاركين براجل عباد الله، راجل حشومة نشاركوا براجل مع النساء. الرجال كيلعبوا مع الرجال والنساء مع النساء، الملاكمات مع الملاكمات. ماشي انا اللي قلت هاد الهضره، راه الملاكمه الايطاليه انسحبت. تذرف الدموع مسكينه بقات فيا، كل التضامن مع الملاكمه الايطاليه. قلت لهم ما يمكنش لي انا نلعب مع ملاكم، لا، كل التضامن مع الملاكمه الايطاليه. ماشي انا اللي قلت هاد الهضره، راه الملاكمه الايطاليه انسحبت. ماشي انا اللي قلت هاد الهضره، راه الملاكمه الايطاليه انسحبت. Ciao Iman, mi auguro che arriverai in finale e che vincerai le Olimpiadi. Poi, che dire, il Fai adesso resto... il saluto che non l'hai fatto sul ring. Vabbè, avrò modo di rivederla. Ecco, io penso che in questa situazione io e lei non c'entriamo nulla. Tutte le parole che vengono dette contro di me, contro di lei, con me, con lei, io e lei non c'entriamo nulla. Noi siamo solo qui perché stiamo inseguendo un sogno. Non siamo noi a giudicare, non siamo nessuno per giudicare me, non siamo nessuno per giudicare Iman, non siamo nessuno per dire se questo è giusto o è sbagliato. Le persone che devono giudicare tutto questo ci sono e hanno le competenze per poterlo fare. Noi atleti facciamo, noi pugili in questo caso, facciamo il nostro compito. Il nostro compito qual è? Combattere, e l'abbiamo fatto. A me è andata così, Iman ha vinto e va bene così. بالليجو عندك البلاصه دي خاويه هنا. علاش خاويه البلاصه هذه؟ واش ما عندكش كما ناقصك التستوستيرون؟ هضر لك مع ايمان ممكن تسلفك شويه. يا ودي الذكوره، يا ودي يا الرجال، يا ودي